دنگê te firîn û perwaza te azadî ye. Dengê te firîn û perwaza te azadî ye. Divê mîna te bi çengên evîniyê bifirim. Ristên ciwaniyê ji şehgula Kurdistanê re binivîsînim. Azadî, 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 azadî. Êvar baş Kurdistan, êvar baş temaşevanên Çarpel Medya. Em bi bernameyek nû ya dengê diaspora dîsa bi we re ne. Temaşevanên hêja îro yekê Adarê ye. Li gor salnemeya Ewropî destpêka buharê ye. Buhara Kurdî bîst û yekê Adarê ye. Li Bakurê Kurdistanê buhara zimanê Kurdî dest pê kiriye. Wek hûn dizanin hişmendiya parastina zimanê Kurdî li Bakurê Kurdistanê bilind bûye. Ev salekê jî kampanyeke îmzeyan ji bo zimanê Kurdî li dibistanên Bakurê Kurdistanê û li Tirkiyê bibe zimanê fermî yê perwerdeyê dest pê kiriye û hîn jî berdewam e. Armanc ew e ku bi milyonan îmze were berhevkirin. Mehekberê jî kampanya ji bo zimanê Kurdî bibe zimanê bijarte li dibistanên Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê dest pê kiribû. Netîceya wê kampanyê li gor agahiyên Wezareta Perwerdeyê bi giştî 20,265 xwendekaran dersa Kurdî bijarte ya zimanê Kurdî li dibistanan hilbijartine. Em wan xwendekaran û ku dersa bijarte ya Kurdî hilbijartine û malbatên wan ji bo piştgiriya wan pîroz dikin û serkeftinê dixwazin. Belê herçi qes 20,000 li gor bi milyonan Kurd li Bakurê Kurdistanê hejmarek pir hindik be jî dibêjin gavên mezin bi gavên biçûk dest pê dikin. Temaşevanên hêja mêvanê min yê îşev jî yek ji xebatkar û ketkarê ziman, wêje û çanda Kurdî ye. Mêvanê min helbestvan, nivîskar û ketkarê ziman û wêjeya Kurdî Birêz Ezîz Xemcivîn e. Tu bi xêratî Birêz Ezîz Xemcivîn. Spas, êvar baş. Silav ji bo te û ji bo hemû temaşevanan. Êvar baş, serçava, silav ji bo we jî. Kêfxweşin ku îro hûn dikarî bûn bibin mêvanê bernameya me, mêvanê Çarpel Medya. Hûn dîsa bi xêr hatin. Zor spas ji bo te. We jî kêfxweşim got ez bi we re beşdar bibim. Gelekî spas Kek Ezîz. Kek Ezîz, em dizanin hûn ji bajarê Hesekê ne, hûn ji Rojavayê Kurdistanê ne. Belê em dizanin demeke dirêj e hûn li dûriyê ji li derveyê welat li xerîbiyê mîna me hûn dijîn. û em we baş jî nas dikin, helbestê we, nivîsê we, gotarên we, romanên we dişopînin. Em dixwazin we hinekî bihtir nas bikin ji Kurdistanê heta rêwîtiya xerîbiyê. Tu hinekî ji me bi Kurdî behs bike. Ezîz Xemcivîn, ji destpêkê çawa bû? Destpêkê nizam zaroktiye tu dibêjim me besta te yan jî Ji Kurdistanê tu ji ku dest pê bikî tu zanî? Zor spas. Belê. Xwe ez ji Kurdistanê me, ez şadim jî bi vê gotina ji Kurdistanê me. Ez ji bajarê Hesekê me. Çûkaniya xwe ji bajarê Hesekê borandiye. Li piştî gokim mezin bûm çûm Dubey û niha jî li Almanya dijîm.
بله كاك عزیز از پرسه کلاسیک لسر پاشناوه تا دست پی بکم yani dixwaze bipirsim paşnavê malbatê an heger wehil bijartiye çawa bû ji ku derê hat û dixwazim yani balê jî dikişîn xemcivîn çima ne dilşad çima xemcivîn ji ber ku cigerxwînê me heye dilbirîn û jan û navê me konê reş navê me giş bijanin xemcivîn ji ku tê پرسگریکا ناوا نارîna min de narîna min digotî ji me navê xwe bibijarta wê helbet wê Kurd navekî Kurdî bibijarta. bêgûman Gava gog ol û vê taliyê je tiştên diçêbûn şerê kultûr û nav û tiştên milleta kirin. Milletê me ji yek ji wan milleta bû. Te dinare navê me hemî bûnin navên ne navê Kurdî ne. Bi piraniya milletê Kurd navê wan navê Erebî ne. Yan jî navê olî ne, navê İslamî ne, yan jî navên tiştin din in. û bandora van partiyê serdema partiyê hat îja nav jî bûn navên wek dibêjin navên cîhanî wekî komûnîstî wekî nizanim çi. Ev bandora hanê rast e ev bandora hanê gelekî kiriye. Heger em ji nava dest pê bikin em bixwazin em bi rastî ser kultûra xwe û pabend bin bi zimanê xwe û bi çanda xwe divêm ji nava dest pê bikin. Nav ne gerek nav hemû Kurdî bin yanî em gava bêjin wek dibê me dît got çiqas giringiya nava heye çimkî dijmin hemî navê bajarê me gundê me wana diguherin yan dikin Tirkî yan dikin Erebî yan dikin Farsî. Ji vir jî divê gava gog mirov çavê xwe vedike mirov dibîne navê mirov gem wergerînin em din navê Xwedê not û neh navin li gor ola deka ja navekî jî li pêşiya wî navê deyn û bib kolê Xwedê bi hemî rengî bib kole. Kole filan kesî îja ji kole jî dibêjin ebd. Dîna hemî milletê ev ê rojhilatê bi piranî ji ber ev ya dihêle gogin beroj bibe bi azadiya xwe navê xwe bibijêre merê navekî bibijêre. Lê wateya wê wekû mijara xemcivîn jî belkî di heştê û hefta de serdana Xwedê ji razî Osman Sevrî me kir îja wî jî ji me pirsî navê te çi min jê got navê me Ezîz Xemcivîn e. Yekser got a çima ne Xemrevîn e her yekî nerînek wî heye wekane te çima ne Dilşad e. Jiyanê di şahiya me şademaniya me Kurdan pir kêm e. Eger yek bi şahiyek bin not û neh xemgînî ne. Dibijî ji ber vêran hatiyê Belê me çend nav hilbijartin belê rast e rastî ê xemgînî bêhtirin. Belê kek ezîz em ji wek min got em ji pirsê xwanî klasîk hinekî dest pê bikin dûr em ê werin mişara xwe belê dixwazim bipirsim te kengî dest bi nivîsandina helbestê kiriye çawa dest pê kir te çi sûd girt çi îlham girt ji ku dest pê kir? Destpêkê di nivîsandin biçûkanî dim dest pê kiriye. Pêtir biçûkaniya xwe min li stranê Kurdî guhdarî dikirin. Gelekî ez bandora strana li min hewit. Ew stran min nivîsandin min gelekî nivîsandin xwar li stranê folklorî guhdarî dikir yan tiştekî wisa guhdarî kir min nivîsandin stran min gelekî ji wan hez dikir lê bi fermî min di sala 1980 û di duadê dest bi nivîsandina helbesta Kurdî kirî. Belê kek ezîz hûn ji kê
و ji kîjan beşê civakê re helbesta nivîsînin. Wekum zanin her kes ji helbestan hez nake an jî her kes ji helbestan fam nake. Ez gelek kesat zanim ku qet ku pir ji helbesta hez dikin, gelek kesa jî nas dikim ku qet jê fam nakin. Hezkiriyê helbestên we piranî kî û kîjan beşê civakê ne? ev ya mijarek din yani an ser xwendevana dimîne ne li ser te dimîne. Êgo tu dinivîsîne tu wek ji xwe re stratîjiyekê datîne ji bo nivîsandina xwe. Nivîsandina xwe ez ti carî nakim ji wê nivîsandina cûtî yan jî ahatiyê dubarekirin û sêbarekirin û sedbarekirin ez ji wê nivîsandinê hez nakim. Şêweyê nivîsandina helbestê ji destpêkê dixwe ez helbesta nûjen dinivîsînim. Yek carna helbesta stran min diber nivîsandin lê bi giştî ez helbesta nûjen dinivîsînim. û ez ji benda hez nakim. Ez naxwazim ez bendkirî bin di nivîsa xwe de. Ez dixwazim bi azadî binivîsînim, bi azadî diramim, dixwazim bi azadî jî binivîsînim. Ji ber rojî ez nabêjim kî wê jê hez bike û kî jê hez nake. Ez nivîsînim ta ku ez rajeya wêjeya Kurdî bikim. Ez dixwazim wêjeyeke dirist ez bidim, ez dixwazim zimanekî pak, zimanekî bê gotinên biyanî pêşkêş bikim. Dibin me çend pertûk nivîsan dibin, ew pertûkana 4 gotinê biyanî tê tinene, 5 gotin tê tinene. Heger tê hebin jî ji neçarî hatiyê min wek nîşan kirî ku ev gotin ne Kurdî ye. Zimanê min ê axaftinê jî bi giştî zimankî Kurdî xwe rûye. Ez hez dikim bi ziman hemû gotinên min Kurdî bin. Carna tu bêjî nebêjî şaştî çêdibin lê nivîsandinê de ez hewl nadim ew şaştiya hanê çê bi boka da axaftinê de. Axaftin carna ne bi dilê me ro çêdibin, carna neçarî çêdibin. Ji ber rojî ez bêjim helbest ez nivîsînim, ez bi awayê xwe, bi şêweyê xwe taybet nivîsînim. Gelek jî lê dinarin divê ev ji bijarteya re ye. Yani ji kesê ku tê digihên dinivîsînim. Ez vê wek divê mandel nakim vê gotina hanê. Ez ji bijarteya dinivîsînim dibin ne bi destê min e. Bûyî zimanê min ê axaftina rojane ez bûyî zimanî dinivîsînim. Belê, dest xweş. Kek ezîz, em dizanin ku û mixabin gelek helbestvan û nivîskarên Kurd yên navdar berê bi erebî, Tirkî, Farsiyê bêjin dest bi nivîsê dikin û gelek ji wan jî bi Kurdî nanivîsînin. Wek nimûne Yaşar Kemal, Selîm Berekat, Ahmed Arif û gelekên din we çima Kurdî hilbijartiye û we yekser bi Kurdî dest pê kirine wiha? Baş bû pirsaya. Min xwe ji çûkaniya xwe dime Kurdî de û ji destpêkên Kurdî de û karînên min ê erebî jî hebûn min karî binivîsanda lê min dixwest ez Kurdî binivîsînim. Dixwestim ji strana Kurdî hez dikirim, ji folklora Kurdî, ji xwe derdora xwe, ji mala xwe bavê min jî ji min re ferhengek zengîn bû. Gelek pendê Kurdî li bavê hebûn, gelek tişt li bavê hebûn. Mal jî dibistan e, mal xwe dibistan e. Gava ku bavê te tefêrî tiştê baş dikin, tê fêrî tiştê baş be. Bavê te bi Tirkî, Erebî, Farsî bitar biaxive, tê jî bi Tirkî, Erebî, Farsî biaxive û ev ewloyî. Bavê me ne wisa bû. Bavê me gelkî girê pabend bû bi kurdîtiya xwe, pabend bû bi zimanê Kurdî, pabend bû bi van tiştana gelekî. Ji ber wê jî me zimanê Kurdî min gelekî hez dikir. Zimanê me bû, zimanê dayîk. Ev yek e. Am mijara Selîm Berekat û Yaşar û Birêz Ahmed Arif û destê wan gelek xweş hene bi rastî Ahmed Arif mixabin bi Tirkî ne. Ya bi Farsî nivîsan dibin. Êgok nivîsandin jî bes narîna min ev kesê te gotin jî
وجايا وان حمي جبو راجع ملتي وانا سليم ياشار واحمد عارف جي تشتي مروفيجي قال لك اني ساندن اللي بيتر يعني ما نسلم بركات بخوين ببرانياوي كردينيه تفق بزماني عربي يجي لي چما او زمان بجارتن او تايبت يا وان مجي قريب او زمان بجارتنا من بجارت تمام برسيبا جي قبل بجارتا جي ويروش عملي بلافبوني تشتيدن و بتربا وتشتي قال لك درفت البيشيا زماني عربي هي وك نمونه يعني زماني تركي يا زماني اي فارسي بس دماون هالبست دنفيسينن هند هالبجارتنا قوتنين تقف كادن قوت تايبت تدخوازي لخورو كردي بقت قوتني بياني تتنا وقتك زحمتيا ديتنا قوتنا كردي جبركو يكسر تب قوتني بياني وقتي ازبارم سوت هالبستوانا كي دنفيسينه دهركه اجت زحمتيا ناكشن دوان قوتنا ده لقرنا وان قوتنا ده كنتش دبلوي قوتنا ام بيجن عربي فارسي تركيا جي تشبه روسي تقوتنا كردي بين وجهي او الهامات هناك داناك بياجي تسير النفيساندنا به هالبستناك قالوا از مراق دكم بله از لقوتنا ناقرم چونكي قوتن كتن فرهنگا مني هندرين بله اف قوتني قوز بيتني بالسينم از لقوتنا ناقرم از او كتن فرهنگا مني هندري من او بجمر بوي وقت زنجينية جنجينية زمان دهندري من دي از قلك قوتن واتا وقلك تشتلبا منن قابا قوز هلبستيج نيفسينم او بوي جوي فرهنگا خوا از نيفسيم هندري خوا از نيفسينم يعني ابياجي از نقو تارك ابني بسينم از هلبست ابني بسينم بله بله كيك عزيز يكم هلبستوا كنجي والكيجا كوفارا ياجي روجنامه كردي دركتيانج دركتيه هلبستا ما مني دركت وجهي بله هلبستا يكم د كوفارك كد بلافو كوفارك خجهيبو لباجاري حسكي الباجاري حسكيش دركت قام شوانج دركت بو بريب يعني رجواي كردستاني بلاف دبو نافي قلاويج بو ده هجمارة حفتال سر حيشتا هلبستا مني يكم صار حزار نحسد حشتي وبينجاد هاتي بلاف كرن هلبس شي نافي زندان طنقو كورة او سودة قال لك حشتي وبينجاد امور السر بله امور السر برهمن و من تماشاكر استوى صعب مزاني بو قال كد لنا وقس براستي دستوى صعب وقال لك كداي قال لك خدمت جي زمان وجه كردي كريه وحتى انا كم برتوك النبي ساندنا ين هلبستي وين روماني چندن ج دربي هلبستو رومانا برتوكي ويدن هنا ياجي هبن لسرچنا برتوكي انا من قطر اجدني بسينا بله ببرانيا بخواه هلبستن ببراني هلبست ادني بسينم لين رومانك نيفسان بلا فكر يجي او رومانيا لأزوق رومان نفيس خوانا نارم دو روماني دنجي هنا من باش از بوان من نویساندنه هرکی بهتری خود تشتی از خوازم پلانا نیوه بهتر جه نیوه نویساندنه بلی من او هین داوی نکرنه بلی از هلبست بپرانی پرتوک من هلبستن و پرتوک من هنه تشتن تایبتی وک تشتي يك برتوك هي بنافي افيني وبيرهتن تشفيكان وتشتن تايبت سر باجاري حسكي سر بجوكانيا من سر نافدارين باجاري حسكي يقولوا قال لك سر نهتي نفساندن سر هرم بقى مش لوكا افيني عارفينه بكوباني بس حسكي عارفينه كوباني مالي راست تايبتي سر باجاري حسكي تشيبونا باجاري حسكي كنجي تشيبوي باجاري حسكي ورجايا كردان ونافدارين
الباجار حسك إنه كرد بنجي دهن كده بنجي وتشتن سرب شو كان يعمل جي تيد هنا بيرهاتن نقوله أو جي تيد هنا أبرتوك جي ونزيك آماده ببن هنا هاتي تشاب كرنا نانا هاتي تشاب كرن بس من البرهمي و نرين ايكو تشاب كري بامن 13 حبن يه تشاب كري ويه نه تشاب كري جي 4 حبن تبحثا افيني وبيرهاتنين جوي كانكر نازي مولر هي وصابل هي رومان يعني الدوري دنا وكورا قريب هربالا مكشاند فشنابه كوارا جريزج داويد دس بكم داويد كوارا جري او يا سرجنيه تايبت بجنيه من هذه كري كوارا جري برجن كوارا نبيجن كوارا جرينا شانا جري او كوار شانا جري ولو تشتن سرجنيه نيسان تشتن هنا يعني ويوك رومان ويوك غوتارن ويوك يا غوتارن ونيفيسين جور بجورن برج تشتن بلا فكربون سر استما الجني سر استما تايبتيا زاين دي جني دبه افياجي من انيزما قالك بابتن بس همول سر جنين نافي كوارا جري اره ناوی بالا من کشاند براستی يعني ويادن زابيل او بخوا اوجي رومان بس رومانك بالقه كريه وك بخوا نافي زابيل از ارمنيما زابيل از ارمنيما ونازي مولر او يا جنك كرد ألمانة أو جي تيروكا شيكي يقولوا أو جي خمجينية. بله. جالكس برباش. ما قلت بو هون زحمتيا وشاني زحمتيا أبوري زحمتيا الراس نفيسا كردي رداك تكرني دبرتوكي خود دبينن بريا وشاني جي هون كان كي بحث بكن مجار برانيان ليسكاري كرد في زحمتي دبينن ناس تنمه برتوكي مش جالك يدرنك هاتن شاب كرن جبوزاني ناتا هنا هاتن شاب كرن دي صالا نوتو يكيدم الفابيك شابكر لج اوجي ما بر زحمتي بيرديت جبرغ كارين وهنجي جالكي شاتم بو بر جوار بو ود بايويرم د برتوكا هلبست يك شابكر يكتيا لسكارين كورد د هوكي بس بقشتي شابكرن وشان ما بري خودن چند ناف دار گوگ مجارا بازرگانی تخن مثالي و اف جي باندوري الكسي ايغو جنافينا قالك نهاتي بلا فكرن دبي برهم جي يب او كسي بنادار جي خورتر بس لي مجارا بازرگانی و بهدوف تي گريدان مسألتي دكه جبرلو جو شانخانه مجي شبكن يعني او جي وقت بالسودمنديه خود قرن القزنجه خود قرن مايل بس بارم قالك وشانخانه جي زيدا جوشانا برتوكين كردي برا قزنج ناكن اوجي هي ازنابج يعني ما في وانجي هي يعني ازنا دجيوان مجي يعني بتشتكي نلبا متني ولو يبراني ولو يفتشتي اشترك بيجم تسر استنجيات تيبشيا نفيسكاري كرد ده 15 برتوك از نكارم از وكو يعني تشتكي پر چتن سرمن گوگسکارم ده 15 برتوكا چاب بكم پر ده برتوك یک چاب کرن پر هجماري كيم جوادر خستن جبر من كاري چاب کربانا تني گجبونا اف برتوك نمرن بمين قبل درتكبه بلاف دبه او شرن رزان برتوك زنديد مينه
وجبر روجي gelekî kêm çap kirine. بله ما قلت يعني نویسکار براستی جی هم دنویسینن هم رداکته دکن هم چاپ دکن يعني همو تشتي جبريكا خو وهم جي تشينون وهم جي دياري جي دشينن فلاجي ناخوازن وام جي نادن راسته يعني همو مصرف براستي جي وخندكارن پرتوکن زمان کردی جی یعنی گلک جمع یعنی ام بیجن هر چالیه کردستان جی یعنی زمان پرورده پرتوکا هل بجیرن یعنی کردی هل نابجیرن دورده ام بانگ لخوندکارن زمان کردی بکن که آلیکاریه بکن چقدر خواندکارن پرتوکه کردی هبن و چاپخانه جی اوقا بهتر بوشینن چقدر چاپخانه بهتر ببن و رقابت جی چه ببین یا قالیته یا خواندنا پرتوکه کردی بلند ببوه چقدر بهتر ورف روتان جی کام بنارن چاوده ل دسته خواندوانا دیاز بیجم که نویسکار جی بریکا خو حقی پرتوکا خو جی نده لقل صار ده مخابن بله ما قلت بو برتقالي نوشان ديش خو ما تشكر بس كيك عزيز هنرمندن كرد لكردستاني والدياسبورا جالكن حتى نهاج بوسترانان جوا هالبست خواستنا او برسك وقد هالبستي و بونستران ان رومانين و بونس سيناريوج بو فيلم ان شانوي هم هالبست ندس بكم يعني ستران مشترقت از هلبستا ستراني دبر هلبستي درمد نيفساند و تا ايوجي از نيفسين هلبستا ستراني از جي حظ جيتكم مش قالك هلبستي مقوتنا دور سي بنش ستران يعني هلبستي ستراني هاتنا اواز كرن لي رومان نبوي السيناريو ناج بالرومان نزو ديجي و بس وك هالبستوان هندكارن لسر داخوازي سترانكي بنفسينا آن دوی هردم لگور الهام و سوده به مثلا از بیجم هنرمندک بیجه که عزیز از خوازم لسر وی مجاری بوی رنگی وها تجمره گوتنا جبوسترانکی آماده بکی آجی بنفسینه چاوایه والله ويا شنابه از نکارم ندک يعني لسر وساندنه لسر داخوازیت ندکاندارم yani سوبر ماركت ne يقول جزير بيج مشتاق ويا باولو يقول داخوازي لأسهل بستي نريسين أجي قد خموي روشة هالبستي أو روشة أو روشهاني أجي تكلمي وهر باندور بيج باكت تب خورتا دبت تب كسي دندب أبيندارا دبت باندور يعني أب هالبستي نفساندن دبقى جو يك هالبستك يجمو خوازة تشتكي وصل بات هي تني دبقى لبرتوكا خواجرم دسد ستراني من نفسانديت برتوكا كيد هن نبيوان سترانين جيني ديوانه از تشتكي نزيكي هستي ب هستي ما نزيكي هفدوبه بشخر وآواز بك وأز ببرامبرجي از هالبستي تدم دوست وناسا وهنرا كردي خازم أجي كارب مراجعة كي منك خور بكم بله لسر برسي يك آواز گلک جارا گلو بدلیتن گوتنین سترانین کت دیدی یا دیم چه شرداتین سر هنرمند که دمات گوتنین جبو سترانی دیدن او دیدو یا دنجی تخوازم نریناوا بگرم لسر که هنرمند دما هلبستان آن گوتنین سترانان ین مناوا نویسکارین کرد هلبستوانین کرد کدبن و وک انونیم نشان دادن نابجن مثلا ايدي يعني اف قوتني بيستراني يا برز عزيز خمجبينه لسر كوبي رايت هون شي فكرن لسر في مجاري هون شي فكرن هاتي سري از وي ببرسم هاتي سري ما سري هموني سكارن يعني افتشتايا دبه هلبستي مهاتن قوتن من ده هلبستني دس هاندبون دسالا حشتي بنجاد دبه دوستكيمه او دستراندن و باشي كت كوما برخودان خودجم
هر دو هلبستی من گاوا گو تومار کرن و هلبست بنابو دنگی کتن یک جه سر آمده بو و یک جه لسر یک اری سر آمده بو و عادیج اسکانیا زیرم عادیجی پایتختا گلیم آمده پشتی وینا ناوی من ننویساند بون توکو که هلبست نویساندیه اری شخورو گوتن و وی داویا هانه و کسی گو که آواز کریه جی هینجی او هبو اوی جوان میر گوتن و هلبست ین عزیز خمجوینن و ماشي قبا جو جافيتا اللي ما بلا فكر ما نافي هلبست وان نيرسان ما دبيبو ما في من نمره يعني اف ما هين او صاحب وباش بو يعني او كسي هاني هين هبو الدنيا وقوت اف هلبست قال كي جزودي وكي ديجي تشيد هناك كاس هنا نزو ديجي بري 2 سالا تشتكي وصامر تشيبو وهر یکی خسته هنگی دن دبیجه نسوجه مو سوجه او کسی استرای نه آوازه جانا جیو جبو پرساته جی مجارا آواز جانا گنب دلی مبجی آواز از نارینا خود بیجم لی نارینا هنرمند او بیتر دزانگ کای چه باندور ببه چه باندور نابه یعنی جانا تشتن هنه اری نو گور گفیلا من از دخوازم هین خوشتر به هین چیک به بس او دبینن نارینه ویا بهتر دانستاندنه به گهدار اردکه بله چی دما جیب بله ما تتعرسي جي برسواندن اري ما فجرينم جو كسك ما في مبخو ما في من نافي من نفسينا مرجع من تنين مرجع الثاني جو قابا جو هلبستان ببه دوی ناوی من به نفساندن بلش برسامن سيام او بو يعني كو ما فكرك نخون او مثلا كوبي رايت يعني ويه دوی ما في نيخوارن و يا همو هلبستوان نویسکارین کرد براستي نزانم خونا من كو كوبي رايت دناف كرد جواكا كرد ناف موسيقى كردي دناف هنرا كردي دي چاندا كردي دي كو جي بگره كي چه نویسانده به آوانه و مربجي یا فلان کس بناف بکه یک جي خیالا مني هري مزنن كو بيك وره كو بريزان و بري كو بيك بيك ناي فرد چتن ناف كرداده ناي بيك ناي فرد چتن بله که عزیز از بارم ویدیو که منی بچو که تو هلبسته که دخوینه تکنیکری ما آماده کربون اشخوا هر تجمر زندگی بیجن هلبسته خواه ام توها بزهایی برنادن از بارم آماده کرنه کام بنرن هلبسته دایه بوگلو دیا منی رندو دلال بوتا صد سلابين زلال قرمو هيجا جدل دياري دل شياري لي داي أفينا تا برمزنا كيف شاهي وغازنا دوربونا تا پر دجوارا قرما سينغا تا بخارا لي داي پر رامانا نگرينا قلا جيني داي شينا دوزا مفره وكورا ديتن نزيكا ندورا لي داي بله دستو هست خوش بله كاك عزيز براستي هلبستي تا مينا دستانانه تير و تجاه از خوزم بپرسم لسر گلک باجارین کردستانی لسر بویرین و کراستین کردستانی تا هلبست نویساندیه نمونه حلبچه افرین اوینی دهرکه آن لسر جان و زوردستیا لسر جیانا کردستانی هلبستی تا گلکن تو مجارن هلبستی خواه هلدبجیری یا هما مثلا خمجوینه ما أجوك همو كردان يبوغ بكردواريا خذ مجول از لا يديج واكيم از باندور دبن بباجاري خواه بگوندي خواه
بتشي تشتي بوج مبخاكا مفجريد بدارك بزيتونك بجنمك أبيات تشتن مجارن هستيارن جمر وكو بيدني بسينجي وكو ملتجي فر باندور المت كي جابا جوج ستمك لملتي متي جابا جوج ولاتي ما داگیر دو جابا جوج باجاري ما داگیر دبن و تين ويران كرن حلبچا تشتكي پرمزن دیروک جی نتنه ناف کرداد جی باجارک بچکی کیمیاوی د چند دمجمیران د بین 6000 مروف بین تنکرن تشتكي پر بوبلاتك مزنه هر وها باجاري ما يدجي بين تشتي د كوباني وعفريني وكركوك وشنغالي وديرسمي وهذا روشا كردان وصاي تيش بيج حمولوي چارچرات بكر حتى تبقي كوباني وعفريني وحسكي خابن كاك عزيز من هلبستكتا جهدار كر دست خوش براستي از ورم شخوا سروي برسيجي از خوازم از جي در ريزكاج في هلبستي بيجم بيگو من از خواندنا هلبستي دي نجيرم جي برسوا ومراندني دبيجي ما مستطيعتا جمن را اي ريبر جبير ناكم تا الفابيا جياني ازين كرم جبير ناكم تا كرد پروري د جاني من ده كور و كور رهيوي بردان آفدا و شينكر جبير ناكم تا از و او و ام هشيار كرن جبير ناكم تا جلو برگين زمان كردي لبجنا بينوسا من كر تكارب حسابي هلبستي بچاكي وكي سپاس استكارم هلبست نزود نيسان دي راستي هنكي خمديني نفسر وغرباوي خوني فسان دي شو باوين بري چار هيواچو بردروانيا خودي يجد ساكتر باوين براستي جمر ريبرك بو وكو فرهنگك بو زنگينيا وينا دلينيا وينا قالك تشتي پرگرنگ كسايتيا ويده هبو باندورا وي لقالك نفشي ايت باي وينار هبون بسمامي مبن جيراني مبن دردورا مبن تفقو كسكي دوري كاري كونواني اي بارتيا بو نا بارتي بو ندري خستنا دبو لك كسكي كرد پرور بو كرديني د جاني وينا د تخوينا وينا د هشو مجي وبيرو بغاري وينا دبون واوي اوينا او كردواري د مد چان جواب جلو برگه کردی جل پنوسا مکر اوی دیسولو کرج برگه وی حس کرنا کردایتی حس کرنا ملت دمد چاند جواب یکی وصا حس کرنه دمرود بچین حس کرنا ملتیته و حس کرنا ولاتیته و کردستانته يعني قوتن غير كيمن يعني غيرك مرود داستانم سر تشتي ولو برتوك تيري ناكيني جبرلوج ما هلبست ببورين ما هلبست نزود وشان دي بري حفتيه كموشان سيما هم سر كاركر فيديوين ودنگه بريك الاسباس بدارم جلو برگن زمان كردي جبجنا بينوسا و تجار كم نبه و هر جیم به گرک سپاس که عزیز لسر دخوازم برم سر جوره یک دنیا نوک و ابکار آنیه که پر بالکش براستی من دو سه جاره لگهدار کر خوش بو بالکش بو وک و هلبستا زمناکو افرین اوینه بابا شیخ و برسوا بمراندنه یکو یا آنا و بحث کر و جوره کی نو بکار آنیه لور و ویدیوی هم موزیک هم بویرن هم آخافتنن هم سترانن
هم دیمنن و هم جی هلبستن دنگی ورد دبرده و همو به هفدور بکار آنیه بویه وک فیلمکی وک بویرکی وک شانویکی پر خوش براستی لهب هاتیه هون کرنه که بحث بکن جکو هات چاوا هون چا سرکتن براستی پر بالکشه و پر جی خوشه هم کرن نشان جی بدن تکنیکری ما بل بله او بری دم از دبی بوم قالك رامان نوصا متخص اسبيك بينم لي او درفت جمر ندهات بوغس كاربم تشتكي وصا بكم مدني بسان لويتكي شخوا ولاتكي يعني او قد اخذتنا نجبو وصا بس امني تايبت درفت عمتنا بو من قالك رامان نوصا متخص از تشتكي وصا هلبست قار قالك تشتابك دبي چماناك يعني او هلبست دبي بك من خواز مناكم جوي هنجد ما او سيناريو يناو حرمو تشت مشهر وك بلان مكربو مد بي سي خدت كمبيوتر خد هشتبو وما هلبس زود من نيفسان دي يعني هلبس لازم مناكم مد تحذر وباورم حشت من نيفسان دي زود هلبس لازم مناكم نيفسان دبو شخوتي روكا زمناكو زاروكي گوش حلبچا رزگار بویه و باشی نظم بویه خاکا خو وگریایی و الولات خو وگریایی و الدیبات خو الدیا خو وگریایی شوبا بی چویه و ما کویناجی عفرینه اوینه ما سر باجار عفرینه تزانه به باجار عفرینه کدبر چه داگیر کریه و چکت بر دستی وان چتای درنده گوملت برباد کرن و ولاتک و ایران کرن دار ج خاکرا کرن زوی شوطاندن صوتاندن من نا استنم بس لرامانا ويناو هلبست و سيناريو قش من آماده کرن ل جروبا او كوما جو جنب هفدور كاردكن كسن او جهاتين بر جهاتين و الجهانين جي هناك ككي ما ابراهيم كيفو هنرمند كي جهانية أرمنية ككي هنرمند نافدار اي كردستاني غارا ساسكار و موزيك جنن او جي نافدار ماركارد هفدور اوكو كومك كان ام ما خصت ام كاربن تشتكي بالكيش جبو عفريني بكن براستي عفريني تشتكي قال لك يعني وقت بالتراجيدياك مظنه فان كسانا جوان ميرا آلي كاري قال لك يعني كرن وما بهفدور وكو كومك وكو شانك ما دور بين شش مها مرسر كاركر موزيكجان نافداروك أحمد شاب ومحمود حوري وكسن درهناري مجي خورتكي بر زيرك وشالك كك زكريا عفرين أفكاريا ما بيك آني بدور ما لسر بابا شيخ خطو حاج إسماعيل كسايتيك قلكي باندورا ينال جواكا ويناها بو خست ام كاربن ويجي بين زمان هاداوي برسفا ومراندني او جبو تايبت باوي مبو ما چارپنج كاري ولو مزن بهذر كرن سباسياون تبات كم ابكسي جو على كاري كرن هاد مناول جيجبيرا كرن انقل كاجي يعني راجعها في كاري كرو ورقرا عفريني أزيني بإنجليزي جي هواري كما محمد بانكو أو يجي كربو قال لك خبطين كده براستی پانا ویدیو بدنگه لی تماشاوانین ما کبخوازن کارن یوتیوب رو پلاواجی لی بنارن پر خوش لهب هاتی همو بدنگن سترام بدنگن دیمن بدنگن همو بدنگه براستی فکرک خوشه جورك نوجاني خوش
دەست خۆش کاک عزیز ئەدخوازم هەرمە سەرڤەیە بەردەوام بکەم لەسەر کۆمکردن و بەلافکردنا ئارشیڤا بەرهەمێن وە یەن ku ساڵان ku niha wexstiyê Facebookê û dijîtal hûn pêşkêşî xwendevanên zimanê Kurdî dikin hûn dikarinekî behs bikin ew kar çawa dere berhemê min wek arşîv ev dora di sal ez belav dikim li Facebookê hin jî hinek mayê divê ew jî bê belavkirin lê hewl didim gezgişî têxim YouTubeê kanalekî taybet heyê nekitine bes lê hîn min giş da nexistine lê hemû li Facebookê bi hatî belavkirin ne hemû biborîn di sal ez belav dikim lê ez hîn berdewam bikim oy berhemê hanê bi tevahî ez belav bikim tiştan hene gelekî kevnin salin kevnin divê ew bên derketin bes dor şêst an bêtir jî şêst helbestê min jî di YouTubeê di belavkirî hene deng jî û ev karê evê te ana bi ser wan axivî ew jî belavkirîne di YouTubeê de û di Facebookê jî belavkirîne lê bêtirê wê di bêtirê wan di YouTubeê de ne rêzana ya jî rûtîna rûpelawa heye li wir kî kengî çê bixwaze kare hema warê bibe an divê destgirê ji we bixwaze ez xwazim bêjin Gilavê me ji bîr neke yani gerek li ciyekê nivîskî di rûpelawa de hebe ku navê we ji bîr nekin herçi qas pera nagirin te ne bi kêmanî navê we ji bîr nekin na herêkî azad e temê got mafê mirov bin pê nebe ema çi em ji bo rajeya milletê xwe em ji bo karibin ji milletê xwe re pêşkêş bikin ew ya ji bo milletê me yî em ê werin belê gelekî spas kek ezîz em ê werin ez ê pirsekê dixwazim bikim li ser helbestvan û nivîskarên Kurd yên ku kêfa we ji wan re tê hene di nav edebiyata Kurd û dinyayê de helbest û romanê kê bêhtir balawekişandine ji bêguman piyên we xwe ez ê bi wê girêdayê jî pirsek din jî yek serxebata we bikim lê berê veya hûn kar bin baş tevê şarê nekir di sê pirs nakim roman pirtûk gelek pirtûk hene mirov ji wan hez dike û dixwînin ez gelek nava bêjim dibe hinkî dijî dûlo dit bengav bibin lê pêtir roman hinek ku tesîrên mirov dikim rastî ez herdem jî ez bêjim jî xwendin mirov ne xwendevanekî baş be merê ne nivîskarekî baş be jî giringiya xwendinê ji yê nivîsînê re pir heye pir gelek tiştan ez dixwînim çûkanî dijî min dixwendin yani ez dibêje Nikos Kazantizakî dema zorba di tiştin hene tê de mirov dibe jiyanek din dibêje Mahmûd Şahîn wê xak nivîsandî Felastînî dibe wan nexwend romanîna bi Arifînim bi henamîna yan jî Selîm Berekat yan jî Can Dost yan jî Helîm gelek nav Karl Jariyê derûnî jî Karl Gustav Jung û Freud û gelek nav kan yani mirov di deryaya çandê û roşenbîrê kar gelek tişta bêje nivîskarê me gelek hêja hene pênûsawan sax destê wan sax çiman vê pirsa pirsî ez dizanim ku te pirtûkek neçapkirî ya helbestvanê me yê hêja arşevê Oskan ku neh sal berê wefat kir te hem redakte kir û te hem jî çap kir loma pirsim tu dikarinekî behs bike û ya din halê normal di weşangeriyê nakî ev fikir ji ku derê hat ev mijar berî wêna ez îştar bêm ji xwe rêz slavêm ji hemû nivîskarên Kurdar hene yani ez nav nikarim bêjim lê gelek kes dost û heval û ev
موان دخوینن مدریان برهمی وان جوا حس کر یعنی ام بیجن ما هبدو نیت بوجی لی ام آن از دوجه بخوینم یکسر از آنم یکی رجب دیدم از هر نویسکارکی شونه خوشتی هر یک نویسکارک ده تشتکی ده کارکی دکه و افیا جی زنگینی که دزمان و چند دامه و حز دکم گو هیجی نویسکاری ما خواب پیش دبن و هیجی باندورا نویساندن آن هبو تشتی وصا فرصت تجیش بو که من آرشیف از آرشیف قال کی دوستی هدون ام درابون یعنی قال کی حوالتیام خورد بو و دانستندن اما همیجی به ریا اینترنت و تفکن و باجر مویناجی شستی قال کی بس آرشیف قال کی کسکی لبام هجاو دلالی بو وش فهموني بسكاري كردان جي جنو ميرجي الجمولون از ريزوان دقرم جبرك خباتك باشتكن فرتوكا أرشيف نما بو هاتبو وشان بهجمار نور بچوك هاتبو وشان بن لي أو فرتوك نما بو ما هناكي بآلكاريا وجي ومالباتي داخاز مكرقو تشتكي وصا هي أبچاو بكن مقوت از جار سر بكن و پرتوک ترخست ما اشتیا پنابران که هذه هو شان خانه ويا مشان و ما جنوب ده پرتوکای چاپ کر و از کیف خوشم جی خدمت اف براجای هانی مش حوالی خو ایگو که چوی دستی صاحب جی کیف خوشی مالوا ابا براستی خوازیم همو هقدام کاربن و هال هفدو خودی در کیفن لواري خواه لواري هاف كاك عزيز امزانم كنت قوتارين رخنيجي قالك مال بران التنفيس عندي ينجور بجور تبلاف كرير نشاش من جيكي خوان شيست حفتي نزانم قالك تنفيس عندنا تخوازم برسك وهاشتا بكم قالون فيسكارين كرد حسكريه هفدونا رومانين هفدو دخوينن بشكريو عليكاريا هفدو دكن بنرينا ونفيسكارين كرد و جرخنه را چه خاصی به تولرانسن ایم که کوتارا دنویسین یا جی بگشتی جرخنه را چه خاصی به تولرانسن مذکرن سرویا چه بیجن بگشتی کرد جرخنه حزناکن بگشتی اویات شتکی وصای ملتی ما فیری چاندا لحف گوداری کرنی نبوییم کنم نرینا خود بیجو از تا گوداری کن و اج نرینا خود بیجو متل من گوداری بکن از گشتی داخل من نه تایید نویسکاری مجیج ویج واقعه نویسکار هی جیر بیجه افتی باهانی شاشه تبو دجمنی او داوی هات ام از وی نرینی شاش بینم از رخنیت کم بس از رخنیت تجرینم شی از رخنیت تجرینم یک جمله رخنام بکه دوستن قالك جار دوستن هنا سات هايبتيج مرنيسين بأو تشتاورو قد نارينا يراس از وقت كم تيبن هنا جارنا قوتن هنا جارنا شاشتين هنا وكي دجي آلية دند هر يكي بهالوسطة خو آزاد مجارة هالوسطة نقري داي بمن بيكي سنة هالوسط تايبت تبي آزاد أس بي آزادم لي از رضا وی هالوسط تدقم تيجي رضا هالوسط عم جرنجت بقرة قلت أنا قرت أو ويشاريت نابجرينه أف نابجراندن رخنيه أم قالك جاريج كسن هنا زيادة يعني وقت بيجي تخوازن بأخذن سر فان مجارانا بس أو آزادياي تني أدب ناخذ خبك دجمن جواكره ومن وقت ميناك تمام أفكو تاري رخناي بلا بذكر إنه قال لك الدجيم درت كتن قال لك وطانا هاجي هين هنا كان كينا وين جهاني بخرا كرنا بلكي هل بستيت ناخذ نجبر ويه قال لك لكن بهداريج ناكن جبر او جارك جوار قوتيسيا وخاره ما بقاش
كاك عزيز دناف جواكا كرد ومديا نوجندا والسوسيال ميديا ده تايبت قال لك كس نافدارية جنافروك جرين ترد بينن هو يا تشاودن رخينن يا وصهية دما دما ديجيتال دما نوجنبلي دما نوجنش خو أبا ديجيتالي وفان راكاندنا هيسان لزوك تشت أفيناجي هناك تفق باشكي قل لك هنا لأم دليفنا كنوان باشي هاني جبل وصاجي هناك هنا برا دونا ودنجيدن بازدان لبينا ودنجي شاشتي قل لك مزن قبا قمرو براسي خوجه ومرو قارب خوچيك مرو قارب كاركي بكن نابودنگیش برخفتی بانرود نمره پای نابودنگی کذا کسی کو پای نابودنگی کتی اوی کسی خوخستیه و کتی و تکچویی بس او نزانه بخون نزانه جبرشه مناک جار که جوان میرا کی دوستا کیولو نمازم بوشی جمع پرسا کرگو استخازم از هلبستی پیش کردم یا من ناوی خود دانی بو پیشیا ناوی خود هلبستان دانی بو و ناوی خود دانی بو رابو منجر گوت مگو پر حسانه ویا گت بخواست پیش کرد هلبستی ده گوچاوا مگو گوتنا هلبستان جبر ناوی خوراک تی پیش کردم خودی بول کی 5-6 سال نه ناوی هلبستان جبر خوراک کریه و نه پیش کتی اجي نخيديه خیدی برایش فیسبوک آخه آگیتم بس پیش نکردی برچه بارکی گرانت داستر ملی خواه شبوشتر بنده تبنیفسین و شبوشتر پای نابودنگی که نه برا نابودنگی پای تکه شبوچه کار بک خو پیش دبخ خو زنگین بک ج چانده ج زمان ج کلتور ج وانتشتانا تیجبر خود به هلبستان آن نویسکار آن رومان نویس قالك سباس كك عزيز ملسما ديا جواكي فيلم كليبك ديت كنت درسا كردي نفساندن وخاندن ددي تشتي بالكيش خاندوان انتاج 7 سالي حتى 7 سالي جي ديار بون كومك مزن بو تمامستيا زمان كردي دي كي انت كارك خبخش يا كارك خبخش بو از پاروکرنا خوی و مه دیجی تگوتی شورشا هری بهس شورشا زمانه که ام دگل هف دست بویت کوشینه بکن اگر هون زارک خواب کردی هم بکن هونه ملت خواجت نکرنه رزگار بکن کار بحث بکیه یعنی افیا پرگرینگ گاوا گوگمرو دست بشورشا زمین بکه زمان شحرتش دیگرینگ ترگه انا چند گاوی گوگانا باکوری کردستانی هاتن آویتن گلکی باشه سانه من جاره که تشتکی دیجی گوت اف شانویا دنو و اف خورتی و گروپی شانوی مگوت اویا شورشک نول باکور دست بید که حس کرنا زمان گلکی گرنگه بزاروکی خواه زمان حس کرن بده گلکی گرنگه و بزاروکش زمان حس کرن بی باخ و بی بنیفسین و بی سترانا گوداری بکن یعنی افتشتانا پر گرنگن پرساته لسر کورس زمانی کردی بون خود چوکانیا خود وقتی بیر بریه از کورس زمانی کردی دم تمام خود به گمان خوبخش لورجی خوبخشن بس لور فرمی بو ما به کل ناوندا کلتورا ناف دولتی هی لورت او سنترال كولتور سنتروم اويا هي ايجار ملوكي وانا بفرمي ددان شاگرتي مني زاروك هبون وشاگرتي مني اي مزن هبون ومن بشكل هناكي كورونا باندور ماكر وامراوستيان ولما اللي من باش صالوني في كيم صاله ما واني كردي مدان كورس زماني كردي مدان و شاگرد من بچوک هبون دبستانا و مزنجی هبون و یاجی متخست بلاف دب و افتشتا نه استنی گلک بن هنا کی ویم مجرد کرونا گلک تشترا وستاندن چراکی را وستاندن و جبرلوجی مانا راوستیان بله
بوی مجارب گریدای که عزیز از دخوازم لسر روشا زمان کردی و پاراستنا زمان کردی لدیاسپورای هون چواد بینن او هشمندیا پاراستنا زمان کردی لدیاسپورا از بیجم هون لالمانیا دجین لالمانیا چاوای یعنی نرنا و چاوای بگشتی و لالمانیا یا و روشا ویجا یا کردی جی لدیاسپورای هم زمان و هم ادبیات ویجا بگشتی لولات جی و الویدا جی زمان کردی روشای ند باشیه دی روشا زمان کردی ده آلوزیک مزن دی و ام سدمن جمعی بری گوگ ام بیکن ستید جمن یا بکن ام لزمانی خو خودی درنا کفن و اف کسی تدبین لزمانی خودی در کف پرکیمن و اویاجی باندورید که بی آنا لسر لأوروبا میانجی الامریکیان دربز یا وقت اوگود بگشتی زمان نه او دوی روشا باش ده یعنی حیام درن ام بی پریه بی تشتک حیام زاروکا کی تینن گل کی پر چتنه ناین يعني زاروك خناشين يان تشتكي آمادن دست بشين درس أولي وبزمان عربي وبراجي بدن لناشين يانجي تركي لناشين زمان كردي خاطني يعني نج بانكسي جوج كار دكن جبو زمان كردي سدم نتني يعني سدم جملتي ما أف مجارهاني قشتي نل بامة تاني الألمانيا جيال گلکی چتنه گوگه کارو شاگرد عبد سره بدو و توان هر بکن. گلک هن آمادن ماموستن و کسن هن دخوازن راجع عملتی خوب کن دخوازنش بزمانی خوب کار بکن بی پره بی تشتک بی برانبر لی او کسین ما گوگ نخوازن زارک خوبشین مخابنیه که مرد بینه افرخنه یجی از رخنت کم ادویجم نابه دوی وظیفه میه دوی ام خارج به مجاری بکن اف کار دوی جیر ببه کار گلا جیر ببه حریکی جمال خود دست بکن زاروکی خود زمانی کردی بوان شیرین بکن درفت هن البیده درفت لوان ولاتانا پر هن گوگ مرو کار به تا او بدخل سر زمان تنی کار به آزادی خود زمان دی تایبتی او خو نافتیدانی دکن خوازن گوگ ملت هر ملت کی بزمانی خو جبیرنا که یانجی پی با آخذن بله که عزیز دم وک آوه هرکی و ساعتک جی در باسپو ما 5 دقیقه جی زیده خواست جی تکنیکری خود 2 دقیقه ما یا جی 3 دقیقه ما ام دخوازن به هلبسته که تجمر بخوینه بقدینن و هگر که تشتكي داويجي هم بخوازن اجتماع شفاني مربيجن بله زور سپاس جبوه و نفقسيوم مرمان از گلکی کیف خوشم گو که ما نارین خو به ور و پار وکرن و اسپاسیا وجی وکو تلویزیون وکو به دنگ دیاسپورا از سپاسیا و حمویات کم و سپاسیات کم خشکا روزا و ترهنره و هوالی تی سر تکنیکی جی حمو زور سپاس بو حمو تماشابانان کسی ما گداری کرن و سلاو روزی نجبوه از هلبستا کی به زیدی دماته به انسان تشاب که بله نه امی هلبستا خو بیجی امی بو بقدرین حتی کو بقده قد پرابلم تنه پرسک هبو برچاوی مکات گوتن کو چند برهمه و هنه مپرسک وادیت از باورم چند برهمه و چاپکری هبون ما گوت 13 ما گوت 14 نه او بو 11 چاپکرینه بس او دو من وکو تنش خور مهنک درخستن نمونه بس 11 چاپکرین بله گلک سپاس که عزیز اجی گلک سپاسیات دکم و دستخوشیات دکم جی کیف خوشیه که هلبستوانه من نویسکاره ما بدل سوزیه بکرد پروریه رادهجم بینوسه بجیلو برگ کردی خملان دی جمرد نویسین براستی مالا و آوا دسته و ساق و هر بینوسه و زندی بمینه
دکارو باره وی پیش روژه ده سرکفتنی دخوازم یه خباتا زمان و چند وجای کردی ده مالوا و گلک سپاش بوکو هم بشتار بون و گلک سپاش بوکو هم لور بون ام به هلبستك وجي بزندي بقدينن سپاسيا ودكم تماشفانين هجا سپاش بو الما تماشاكر وبمرة بن جمانا ختن مالوا آوا دليو خوش دما وگش به تکنیکری ماجی گلک سپاش بو الکاریاوه و ایوار باش کردستان ام برز هلبستوان عزیز خمجوین رانه ایوار باش ملکک عزیز سيبرا سبهي لمن بنرى بري ويها طاوي ديسا بدا بينو سامن جمنرا تيبين شاهيا چاوان لبيها غريز بكا آلا بريسكي هنكي هلدا ولناف بهارا بيفان سو سنن هفوكان دياري نازداران بكا لبرباي دمي جنهالا بريني ورا نرگزكي بديتنا خوا دباوريه دا بچينا اري دور نچا از نزي تما وهلمك أذين ستيرين هديتني دچرسينا لدلي بندوار دلوفانية كي ببارينا ببيجا خمن كل ما جفيانا بفرن ما بدفي ايدي بوانينا أذي سبهي تهلمك بيبوني لريكا خواران لدوفتا هنگو پرپریکان شاهی دکرن لدوفتا کارغزالین هزران دچیریان لدوفتا وارک دجینگه دا وجیا بانگا حمیزا تا از هشیار کرم دگلستانا رامیسانی دا هناروکین وینا من رنگ خواه دیسا زیوراندن سلاوك نمجيبو جليفين دا هينانيا دل بجيبو نارين دا سيرانك هنگويدا أذيني كندارا گلگليبو جكيليكا دور پیچكري رواندم جهيلينن بجنا خوا أزگراندم ناوي خوا دنويشتكي دا دياري كولانن دامارن منكر ببهناوي از هستن خواه هیج لسر چنا شاهی دنویسینم من هزر دکر کو بری هلبستوان بوم لبر باوشینا آورا فرهنگی حفترنگی تیپن هستن من فرین ایدی جمن را نبیجن مستو گیجی اوینه نبیجن جانگوری گوتن و پربیجی جبر بانگا هش حتی بپاشی واهش هر تو فرمانا بارانین هیویه ددی نزانم کو از او پینوسم یا کو نخشیا خواه دلی تدا بجه کری نزانم از اولی نویسکا کو فرشتین تا لشووین وی جود دکن تو بياما هيرسا تليين من دنهيري عصمانان تواتيا حسرين بزدو نكراف رافدكي تو وينين جنمي دياري زيرينيا هبوكان حطاوي دكي سبه بكني تا لاشي خوا باك دكا سبه كراسي قرنجينا تا لزاروكين خوا دكا سبه لبيجنا تا بوري خوا شه دكا سبه بپیوین پین تا ین بخاکیر آفرجنی دکن چالاک دبه سبه جروجک شاهیره خود خملینا سبه بری خود ده تا و آویه جسر کونین پیرپنده دمالا سبه شاهین خواه جسی برا تر دهونه بمیا کلیل کنتا هلبستا اوینا بیداوی دنویسینا و سپاس شو سپاس ایوان